chava ni ku tsaka lokukulu. Va tsutsuma va ya byela vadyondzisiwa va yena. Va ko va ya va byela va vona Yesu a va hlangaveta aku avuxeni. Kutani va tshinela va khoma milenge ya yena va n'wi khisamela. Yesu a ku ka vona, mi nga chaveni. Yanani mi ya byela vamakwerhu leswaku va ya Galileya hi kona va nga ta ndzi vona. Kute loko va sukile, valanguteri van'wana va ya emutini va ya byela vaprista lavakulu hinkwaswo leswi humeleleke. Kute loko vaprista va hlengeletanile ni vakulukumba va kanela makungu va nyika masocha mali leyo tala va ku mi nge vadyondzisiwa va yena va tile ni vusiku va n'wi yiva hi etlele. Kutani hambi hosi yi twa mhaka yeleyo hina hi ta yi khorwisa hi misirheleta. Valanguteri va teka mali va endla hi laha va lerisiweke ha kona. Kutani mhaka yeleyo yi twakarile exikarhi ka Vayuda ni namuntlha. Kutani vadyondzisiwa lava 11 va ya Galileya etshaveni leyi va lerisiweke hi Yesu. Kute loko va n'wi vonile va n'wi khinsamela, kambe van'wana va vilela. Kutani Yesu a va tshinelela a vulavula na vona a ku, ndzi nyikiwile vuhosi hinkwabyo etilweni ni le misaveni. Yanani ha kona mi ya dyondzisa va matiko hinkwawo, mi va khuvula hi vito ra Tatana ni ra N'wana ni ra Moya lowo kwetsima. Mi va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi ndzi mi leriseke swona. Kutani vonani, ndzi na n'wina hi masiku hinkwawo ku ko ku hela misava. Amen. Matthew 28 verse 1 to 20. In the end of the Sabbath, as it began to dawn towards the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. And behold, there was great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him, the keepers did shake and became as dead men. The angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come see the place where the Lord lay, and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee, there shall ye see him. Lo, I have told you. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail! And they came and held him by his feet and worshipped him. Then said Jesus unto them, Be not afraid, go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done. And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night, and stole him away while we slept. And if this came to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world.
Amen. Amen. Musi sabatha yopela oba wona bafumakazi beba babachitelela Jesu beba babachimushumela bo Maria Magdalena nabo Salume nabo Maria bamwe beba babachichimbila na Jesu babolugisa mishonga yauri dovuchela chaloni richia mugodza mishonga ngori baba na lutendo na sori ridomubona Jesu ridomudodza mishonga. Loko sabata yi hundile a ku ri na vakamhani lava a va famba na Jesu va n'wi tirhela va tiyimisela va lunghisa leswaku hi fanele hi ya asirheni hi fanele hi famba na mirhi hi fanele hi ya n'wi tota mirhi hi fanele hi ya n'wi tota mirhi leyo nun'hwela leyi durhaka a va tiyimiserile leswaku hi ta n'wi vona asirheni. At the end of Sabbath, there were women who were worshiping Christ at that time. They were Mary Magdalene and others. They said to themselves that let us take and bring sweet spices so that we go and anoint his bodies. Ngalutendo bafumakazi babachizvidiva natongo vavo nivona lichipugurisa lichibvara muna mara ngalutendo baba nalutendo lazori rivhuchela chaloni riyomudhodza muviri wawe ngalutendo vavona lutendo luita zvimangadzo ma lutendo luita vasati uzvivona arali vangatenda namusi vangavona madhani emudzimu vangavona madhembe vangavona zvisati uvonwa arali vana lutendo vasati vovona madhambi emudzimu vovona tombo lokungurisiwa ngori murumwa wa mudzimu ovaotsa musi Jesu onopedza ushuma mushumo hanje imudzura vafu hapfara mukosi shango ladzikinyeya shango ladzikinyeya musi murumwa unosvika achikozopigulusa tombo. Vakamhani a va tiyimiserile ene a va swi tiva kahle leswaku le sirheni le ku na ribye lerikulu leri nga pfala sirha mara hikwalaho ka ku pfumela va tiyimiserile leswaku haya le sirheni hambi leswaku va nga tivi leswaku i mani la nga va pfulelaka sirha mara ripfumelo ra vona ri pfumela leswaku haya hi nge yimi ku ya sirheni. Se na n'wina nyamutlha mi nga vona swihlamariso loko mi pfumela loko mo tiyimisela mi ta vona swihlamariso hinkwaswo leswi mi nga fika mi nga thuxekaka eka swona mi ta famba mi thuxekile. These women were very serious about worshiping God, about worshiping Jesus, because at the end of Sabbath, we see them going to the top to go and anoint him with sweet spice. They had seen the big stone rolled into the sepulchre, closing it up. But they were serious and saying, we are going to anoint him with the sweet spice. We see here by the night a great earthquake shook the land at that time. And they were very serious about that. So whoever is here today and is serious about Jesus will receive whatever they want from God. Vanhu vasongohangwa vanhu mi nga rivali ova wolindiwa pacharoni a ku rindiwile la Do not forget that the sepulchre was secured. ova una masole ya ndeme apacharoni a ku ri na masocha ya ntiko There were strong soldiers at the sepulchre. vopfurupedziwaho swauri hava ahuna chinhu chingaiteya lava va nga tshembeka leswaku loko ku yiva masocha lama ku hava lexi nga ta They were endleka. also promised that nothing will happen to you. khavari ndi vavudze zvimwe zvinhu yi va ni mi byela swin'wana Listen here. heso kana ndi vulwadze vune hava khavo kana ingala izvidi zvine vone vazviita zvina mulindi satani orumela mulindi zori hoyo mutu asongovi achiwa asongozviita ndingazo vachivona vanhu vachiita zvivi vasafuni vachivona vasadzi vachiita zvivi vasafuni ndingamulandu wazori vaofa una mulindi olindawo zori zvifunoitiwa. loko mi langutisa mi vona mitirho ya n'wina yi ri hi ndlela yaleyo swi tiveni leswaku laha mi nga swidyoho swa n'wina leswi mi swi endlaka swi rindiwile. Satani i rhumele varindzi leswaku mi swi endla hambi mi nga swi lavi. N'wanuna a endla swidyoho hambi a nga tiyimiselanga. Vavasati va endla swidyoho hambi va nga tiyimiselanga.
hi leswaku swidyoho swi rindziwile. Loko mi lava ku swi tshika Satan wa mi chuwisa leswaku loko mi swi tshika mi ta va mi endle mistake leyikulu. Se swi rindziwile kambe nyamutlha mi nga thuxeka. Look at here that everyone of some of us here may be sick or may be committing sin. What you should realize is that there is a guard who is sent by the devil to guard against that sickness. There is a guard who is sent by the devil to guard against that sin that you have committed. That is why you are fearful. You don't want to leave that sin because there is someone that is teaching you to continue to do that sin. But you can be set free today. Balindi bofa mutsinginyo. The guards, the soldiers also felt this earthquake. Musi murunga wa mudzimu amatsata dhuru achikodovhura charo. Loko ntsumi ya Xikwembu yi tshikilile tilweni yi ta ku pfuleni ka sirha. When the angel of the Lord came down to roll back the stone, Vozi taufi vatetemera vawanga zvitiko vagana makure musikosi ichikovhuwa vafuni ichikogoita mushumo yeyarume vawone pano shangoni. Vasitwile varindili loko ntsumi yi fika yi ta pfula ribye loko hosi yi karhi yi pfuka ekufeni va rhurhumela va wa hi swikosi loko hosi yi fikile yi ta ku ta endla ntirho la misaveni. the guards as well felt this earthquake. They also were very fearful, and they fell off by their back when the angel of the Lord came down to open the tomb. Vachena mudini vachiyomudza muchife vahuru zori hei zvena zvivona ula munovhuwa ma ovhuwa ula muna ovhuwa ula muna romuvona ovhuwa rosedza. Masocha lamaya masuka ma nghena ma ya ka vaprista lavakulu va ku hey hi vone mihlolo mani munhu luya i pfukile mufu liya i pfukile i humile hi swi vonile loko a huma. The soldiers who were securing the tomb, they went back to the city to tell the high priest and tell them that this man who was crucified, who was in the tomb, has risen. Vochife vahuru ngautavanyedza vahumbura zorudotoita hani ndikwine veini vana saisvino muvona achivhuwa nisongo chadovana nihamba nisongo chadovana mudzamutu vanchacherejenji ndikuva uchikotoma chocho apa nonishangoni ndimusi udhiza uchikotoma unokowisa vana navasadzi namusi ndikuva uchikotoma uchikorora chitempe orerwanga muchife vahuru varidoni pacherejenji nisongo vyanamba zori homu novhuwa ora kuteloko mhaka leyi fikile ka vaprista lavakulu va tshamile va twa mhaka leyi sukaka eka masocha va ku hi to yini mhaka leyi na va ku he n'wina vavanuna he n'wina masocha mi nga yi munyu mhaka leyi mi nga se mi byela munhu vonani hina hi ta mi nyika mali yo tala hikuva loko ku ri ku mami ya vula mhaka leyi yi ta famba misava hinkwayo se hina hi ta mi nyika mali yo tala leswaku mi nga tshuki mi byela munhu ku ri i pfukile hi kona laha se ku nga sungula mhaka ya vukungundwani hi laha ku nga sungula kona ku diza tani na nyamuntlha vavasati va diza vavanuna va diza lomu mintirhweni ka diziwa. Amen. This is where the corruption started. When the soldiers went back to the high priest to report that Jesus has risen, they were given money so that they should not tell anyone that he has risen. That is where we see that even today we see a lot of corruption going around because it started there with the high priest. These lies started there. It was said that do not mention that he is risen. The whole way, Christ is not hidden. Even today, those lies are still there.
swinene hikuva I mavunwa ya khale. These lines have even rusted now because these are old lines. Mazimbi hativeli mutu uita mshumo. Mavunwa a ya siveli munhu ku endla ntirho. Lies will not stop you from doing any Na work. watu vangari woita zigende usongoita asizone. Hambi vanhu vo endla swo karhi loko swi nga ri swona a hi swona. Even people will lie and say you did what and what. It won't matter. Vafumakazi vevavhutsela charoni nga lutendo rwavo tombola piguruso. Jesu avona mbilelo dzavo ayotangana navo. Vati varali vana mbilelo yotozovona Jesu namusi. Ngari namusi Jesu ovuwa. Yesu rikwamba ngorari uone hapa. Ndi mudala hote hapa. Areva kunyago mubona namusi. Vanga mubona vakare mubona. Nabone vanga mubona. Mara arali kahobone vangari asizone. Azvina mshumo. Azvina vashumeli chitu. Jesu uchidza vane vamutenda. Na umone vasatendi vatenda vazochira. Vone vazodzisara vafera zviviri zvavo. Vakamhani lava nga pfuka nampundzu na mixo va ya sirheni va swi vonile leswaku Jesu u pfukile. Hambi n'wina misava hinkwayo no kaneta muku a nga pfukangi mara ntiyiso i leswaku I pfukile. N'wina ku nga ta mi ri na nhlomulo wihi kumbe wihi tivani leswaku mi nga tshunxeka nyamutlha hikuva Jesu I pfukile. The woman who went to the sepulchre in the morning saw that Jesus has risen. He has risen indeed. If you believe today that he has risen, he will do wonders to you. But if you don't believe that he has risen, nothing will happen to you. Ndizone zvevafumakazi vazvinata. Vafumakazi voMaria Magadalena vehabvisa madhimoni kavo. Vafumakazi va vachimutovera ngamanda nangamanda. Aimakule mufumakazi atava mukosi achiritakarane vapostola. Vavanuna va ringeta ku ala mhaka hi mhaka ya Vasati varingedza uyitiva ndava nga vutali halinoxava. vakamhani va ringeta ku yi pfala mhaka hi vutlhari bya misava. Men and women tried to stop this matter by the wisdom of this world. Zvinhu rikoni mudzangano macholoni zvori Jesu ovuwa. Se hi mi byela mpundzu lowa nyamutlha leswaku Jesu u We pfukile. are telling you this morning that Jesus is resurrected. Ovononga Maria. I voniwe hi He Maria. was seen by Mary. Ngamulandu wa mbilelo ya Maria Jesu abvelela kaya. Hikwalaho ka ku vilela ka Maria Jesu a humelela eka Because Maria. Mary was worried, he had shown himself to Mary. Arali awone na musingano macholoni ani avana mbilelo nga ikosi ingobvelela zvino kaya. Loko a ri kona mpundzu loyi a vilelaka hi hosi leyi yi ta tikomba ka yena If mpundzu you are loyi. worried this morning about this king, he will show himself to you this morning. Maria Magadalena ave musadzi wavatotambudzwa ngamadhimoni. Maria Magadalena a ri wa ka mhani loyi a nga karhatiwa hi madimoni. Mary Magdalene was a woman who was troubled by demons. Mara Jesu amupodza vofuna Jesu upira vathu vope. Kambe Jesu a n'wi horisa eka madimoni laya ivi a rhandza Jesu ku hundza vanhu hinkwavo. But Jesus hid her from the demon, and then she loved Jesus more than anyone else. Jesu asvika kaye. Jesu a fika ka yena Jesus came to her. Vamusendela vamufara milenje yawe. va tshinela va mbamba They emukondzweni ya came yena. closer and touched his feet Urikavo. I ri ka vona and said to them, Chimirani niyovudza varati vanga. fambani mi ya byela "Go tell vatisana ta my mina brethren, Nivavudze zveridotangana Galileya. mi va hlamusela leswaku hi ta hlangana a that Galiliya. we'll meet in Galilee."
vatuwa vachikugidhima vafamba vari karhi va They tsutsuma went running. vachiudza vo Petro veva vavodzungama va karhi va ya byela va Petro lava a va tumberiwa Running to tell Peter and others who had hidden themselves. vari ovhuwa va ku heyi i pfukile Telling them he's risen. i He pfukile is risen. uri Maria Magadalena ndomuvona i ri Maria Magadalena ni n'wi Mary vonile Magdalene says, I have seen him. araliza lino shango tovowani loko ku ri swa misava leyi rivalanga If it's about the things of this world, forget about it. vovudziwa namusi ukobvudzwa vurime va byeriwile nyamutlha ku byeriwa They hina were told then, but today it's our time. We're being told. ani azotenda uyavopororwa loyi a pfumelaka wa thuxiwa Whoever will believe will be free. hazvina mushumo zvouri zvivi zvavo ndizvingafani a swi na mhaka leswaku swidyoho swa wena swi tanihi It kwihi does not matter how big your sins are. romuvona musi Pilato achikovudzisa achiri nifuna ndichini vopororera nyi uyu Jesu vane vari ndikristu kana nifuna Bharabha hi swi vonile loko Pilato a ri vatengiseni laya ku fika nkarhi wa ku va thuxiwa i ri mi lava ni mi thuxela mani Jesu loyi va nge Kristo kumbe mi lava Bharabha loyi va nge mudlayina We have seen when Pilate was asking the people, whom do you want me to set free for you? Either Barabbas or Jesus Christ. Bharabha lava lilibhinya Bharabha a ri muoslonkulu mudlayi Barabbas was a killer, he was a robber. ove munani abhinya vafumakadzi achivavuraya a ri n'wanuna loyi a khoma a pfinya vavasati a tlhela va dlaya Barabbas was a man who was a rapist and also was a murderer. maranga munani wa hei Paseka Bharabha wavopororwa kambe hikwalaho ka Paseka leyi mudlayi loyi Bharabha a But thuxiwa because of the Passover, Barabbas was set free. navone namusikano macheroni nga mulandu wotani wa hei Paseka vangavopororwa na n'wina nyamutlha hikwalaho ka ku tlhaviwa ka Paseka leyi mi nga The thuxiwa same with you this morning. Because of this Passover, you can be set free. arali uchitenda loko mi pfumela Only if you believe. arali vachitenda loko mi pfumela Only if you believe. arali vachitenda zvote zviyaiteya loko mi pfumela hinkwaswo swa endleka Or if you believe, all is possible. naho ingave vurwadzete hambi byi ri vuvabyi Does not muni matter what naho disease ingave it is. mathupope hambi ku ri nhlongulo wa Does not njhani matter what troubles it is. naho ingave ikakatide hambi u nga va mpfilimpfili wa It does not njhani matter what problems it is. ngori chitambudza vana navafumakadzi ndi zvivi hikuva lexi karhataka vavanuna na vavasati i swidyoho Because what troubles men and women is sin. vanna vana zvivi vavanuna va na swidyoho Men have sinned. vasati vana zvivi vavasati va na swidyoho Women have sinned. vavomba vari no nesita zvicharichimbilela va vulavula va ku hina a swa ha hi fambeni They go about and saying things are not well with us. kavari ndivavudze mi nge ni byela Listen, chivi xidyoho sin, achibvani ndacherete a xi pfariwi hi you mali cannot stop sin by money. naho vana vana cherete nji hambi mo va na mali yo Does tala not matter how much money you have. vakodindemberedza vadivuraya mati henga mi ti dlaya You are just committing suicide. cherete itoda petuhurena havana mularo mali yi lava andhawini leyi nga na kurhula You need to have peace to have a lot of money. arali usina mularo cherete itopengisa vatu loko ku ri hava kurhula mali yi hanyisa vanhu If you don't have that peace with money, you will go crazy. mara namusi nyamuntlha But today, namusi jesu ovuwa nyamuntlha jesu yi pfukile today Jesus has risen. angavuwa mbilwini yavo namusingano macheroni a nga pfuka embilwini ya n'wina You nyamuntlha can mpfundlo rise in your heart this morning. tombo lo tsiraho mbilu yavo inoisa pfenti la mudzimu lingakunguluswa namusi riti leri nga pfala mbilu ya n'wina leyo ka yi nga tweki rito ra xikwembu ri nga khunguluxiwa This nyamuntlha stone that has closed your heart so that
you don't hear the word of God can be rolled back. Tombola lunyadzo lonyaza itila mudzimu lingabvisa namusi. Riti ra kunyadza rito ra Xikwembu ri nga susiwa This nyamuhla. stone of looking down on the things of God will be rolled back this morning. Johana wabona. Johana i va vonile. Ovona gogo lisakoni uvalwa nga muthu. I vone ntshungu lowu nga riki na munhu loyi a kotaka ku wu hlaya. John has seen a great multitude. Loyima. Ntshungu lowu a wu yimile. The great multitude standing. Loyima phaka khulunoni ya mdzimu. Ntshungu lowu a wu yime emahlweni ka xiluvelo xa A Xikwembu. multitude waiting in front of God. Lofara mitari ya michevo nga zwanga. Ntshungu lowu a wu khome michevo hi mavoko. The multitude holding palms in their hands. Hadiva michevo di miri ya sanangana. Mativa michevo i miri ya le mananga. You know, palm trees are trees of the desert. Ngamula nuutenda we mdzimu uyu. Hikokwalaho ka ku pfumela Xikwembu lexi. By believing this God, Vovonala voyima. Va vona ke va yimile. they were seen standing. Gogo lisakoni uvalwa nga muthu. Wu ni ntshungu lowu ku nga riki na munhu loyi a nga It wu was a hlayaka. great multitude which no man can number. Unwamalopa apaseka. Hi lava nga pfumela ku nwa ngati ya Paseka. These are the people that agreed and believed to Navona drink the water of namusikali the Passover. macheloni vangatendera uvonela kha gogo lisakoni uvalwa. Na n'wina munhu wa nyamuta mi nga pfumeleriwa ku vona ka mi ri ka ntshungu lowu ku nga You riki na munhu loyi a also nga can kotaka ku wu hlaya. partake in this great multitude. Vari mini ngo thaviwayo paseka yi namusi. Miri yini hi ku tlhaviwa ka Paseka leyi namuntlha? What are you saying about this Passover? Hikuva mavunwa ya n'wanuna. Munna chizipa asambi niti. Loko n'wanuna a hemba a nga vulavuli ntiyiso. When a man lies and do not tell the truth, Musadzi ya chizipa asambi niti. N'wansati a hemba a nga vulavuli a ntiyiso. woman lying and not telling the truth, Uva chikoshaya maropa haya. I va a karhi a pfumala ngati leyi. it's because they don't have this blood. Zvino namusi ro goyima apa ngwana yo thaviwa. Mumwe na mumwe angatiitela zvine afuna. Vangadhopa vone mune vala vachifuna. Vangalitsa vone mune vasa vachifuna. Zika vone mune. Nyamutlha hi yivela wani. Paseka yi tlhaviwile. Mi nga ti rholela n'wina hi n'wexe mi dya. Mi nga tshika n'wina hi n'wexe. Mi nga teki nchumu. Swi le ka n'wina vinyi. Today we are standing here, the Passover has been sacrificed. Whoever is in need of anything from God can come and take what they need. Vadhiva vamwe vana votuwa vachiko gungula vachikoya mudhini wa Emausi vachikwamba vachiri no aya mapungo itelawo nehadhima mani zvafuna zvisongo raro vachikwamba ngayo nekosi Jesu wa Nazareta hezvo vachikwamba ngayo. Amen. Vavona arali upfi arali vangadzura mudhini wavo vachiyamba navana vavo ngahekosi kana vodzura nakonani dzavo vachiyamba ngahekosi ngautavanyedza yapera. Amen. Vari vavanuna van'wanyana a va khome rendzo va karhi va ya Emause. Va karhi va famba va bula endleleni hi mhaka leyi nga endleka va ka va vutisana ku ri hey mani va dlaye n'wanuna waluya wo lulama mani a ku fanele swi nga endlekaka ka yena va karhi va vilela etimbilwini ta vona. Se hikwalaho ka ku vilela ka vona Jesu n'wanuna hosi leyi yi humelela emahlweni ka vona. Se na n'wina munhu lowa nyamutlha loko mo va mi kha mi vilela hinkwaswo leswi mi vilelaka emutini wa n'wina mi tiyimisela ku tshama mi kha mi vulavula hi Xikwembu mi vulavula hi Jesu i ta tikomba ka n'wina i ta humelela eka n'wina. There were men going to Emmaus talking about Jesus, worried in their hearts that they have crucified him. He appeared unto them. The same with you.